Ka tahi anō te whakaari Lion King, ka whakanui i tana tau tuatahi ki Piripane Ahitereiria. I nā te toko maha o ngā kai whakaari nōko nei ake, ka mutu he kanohi Māori. I peka atu a rā paera tāwhai ki te mātaki me te kōrero kia rātau. He whakaari kua hau tōna rongo ki te ao. I ona rārangi tonu etahi o nai tātou. Sophisticated hories we are. That's good. It's awesome. It's so awesome. Sometimes we have the whānau in the audience and, you know, our whānau can be quite loud, eh? Screaming out your name and you try hard to stay within the show without trying to like, kia ora whānau! They live in you. Tokorima nā Māori e whaiwāhi ana ki te whakaari Lion King i Ahitereiria. Ētahi o rātou kua eke ki te kautau e whaiwāhi ana ki tēnei tira. Sometimes we get tempted to put in a little witty here and there in our actions and a little bit of a whakana. And we get it growling. Yeah. It's If we can sneak it in without anyone noticing, then we do. My bosses are watching. Engari tērā anō ētahi tauhou. Pēhea koe i uru ai ki tēnei kaupapa? Toi haerau ki te whakamatātau. Koe rā noi ho, tino roa te haerenga kia whaitūranga i roto i tēnei mahi. Ono whetū marama pēr, maha ngā whakamatātau. Hei tā rātau nā tō rātau Māoritanga tonu i tutuki ai tēnei moemoea. You know, for the most part, we're singers. Kapa Haka has been our foundation, and so we've been able to find mahi that pays us to sing whānau, which is awesome. Ia pō ko tā rātau he tū ki mua i te neke atu i te rua mano tāngata, he mahi e tino kai nā kauana ki a rātau. What makes this show different every night is the audience. So that is what excites us, like to feed off the audience, still give them the structure that we have, but also feed them the energy that they give us, so that it's not a stale show. Ka tahi anō rātau ka whakanui i tō rātau ko tahi tau e whakahaere ana ki roto o Piripane. Engari tērā anō nā taumaha tana o te noho tawhiti atu i te kāina me nā whānau. I just want to say hello to all my family and especially my babies. I've got 2 in Gizzy and 1 in Perth. Hopefully they see this, and Mum loves you, and this is why I'm here, is for you guys. Ko te moemoea ki atu te whakaari Lion King ki te wā kāina. Oh, that would be amazing to take this show specifically. I've been back to New Zealand with another show, and that was amazing to take that back. It would be beautiful to take something like this back because of the spirit that it offers, and Māori are so, this is how we work, right? So they would only connect with this show. Aha kua he whetū i te ao whakaari, he hia hoki kia whāna ko tia taku mahi i te karere. Ko Lee Morunga. Ko Tony Ann Stewart. Kei Piripane mō te karere. Engari anō mō tēnā wahine. Can you feel the love tonight? You needn't look too far. Hei te marama o hui tanguru ka tū te whakaari o Lion King ki Poipiripi. Ka pāre tāwhai te karere Piripane. Love is